Mayam Bukhumzari, Impact News the Putok Saba, Makers and Breaker, Maruina, Manipur Labor Ras Digi, Hiram Kudim Tabak to Wilsona, Manipur Samagi Wakalon concept ideas, Amasung, Maduki prospect Mayamka, Wakalon Mayamka, Manipur Samas Pohongan Bungamba. Positive sense of Porpungamba Wakalon, Masung, Manipur the Satnariba Tonariba, Tasino Palm, the Satnadraba Maduna, negative aspect of a society that Madum Basindu, Karambat Hado Haning in Karambabdi, Manipuri Madu Mangani, Haven't Singbagi, Wakalon the Putoksaba, Makers and Breaker, Nasi, Impact News na, Amaruena, Manipur Pradesh Congress Committee, President Ubiribati and Haokip Unazavi Tanzamlozari, Anutada Pubutram Oxley, and welcome to Makers and Breakers. Puti and Haokip. Manipurgi hoji yamna chauna khogi pariba ruling congress ki aduga sarkar su pariba sigi MPCC ki president ni aduga hariba presidency sahi sigi khogi march hada president ki pharmacy sinakibini hariba president ki pharmacy maru ina one man one post aba principal dugi makhada congress legislature manung dagi khogi hariba principal si sana si habagi wakhalon dagi masi effect todana pu kano tobne pu aham da khangjaning si pu na hoji maru ina president phamse paimang tan da khwadi biggest challenge amo ina thing si kari. How within 1 month after assuming office, municipal corporation Tengnaba. Aduda egi team set over matam dasu hapta mani mukchang thokredo. Closing to say a ying election the Congress party the Makti normal routine. Office bearers acid test in Haiba. Kanana maru pangharana khumune hai kari khumgani ekoi Congress party gidi election we face all the time, not only in my period, routine matter ni accordingly thekna patare we neither accept nor deny the challenge. We do our job. Although normal routine in the election say yes political party could make election like the Michael thing about is the normal ni mazi honus and natural ni but adubo highly bahantaki or BJP Manipur kan khalakpagi momuk lakbasna normally kogi congress ki kenoda magi laiba kogi lims the so far Manipur gi political history da asiki sense malakbasi maski effects came the father natraga it is very normal nena dum do euphoria ni hype ni ma khui strategy ho heiba center gi minat expert team maru in a ching nabana Nakpugi expert RSS team na Shinbra in a low body subject to confirmation. Kendra Amada for the first time 1990 the electoral Changba election Tenaba Kanagi party nasu Kendra Amada nang ticket Pangbayai Haina. From 5 intending candidate to 8 power to ye haine. Aduda kharsu khatna de I appreciate potowya ma khoibo. Very interesting case indeed. Aduda material publicity material se appa ma khai do piraga magi mafom do langhan ma matam sida material do khara langa edana grassroots di media leje daba publicity de report ti phajare e ana ekoi media ge maru pang khang de common man na yeng matam is BJP se kan khat pa ma di he hai ado pu samak se as a journalist amo ina hobi da kevani ado as a journalist amo ina hobi da kevani na hausi media da phone iba pau I sing se thodok thokpa sing dena report pi ba khaktani ado masi akoi congress leader sing na yam to accusation khak pi media da natraga media da pi ba mak natraga su media da BJP se kan bani ha wofum ni masi kamai to dana ko gi justify to dein ang pan na te da ekoi su media de gi lak pan ne our humble beginning was ado media di mathau to bani media su Hoy, Uzi Gandhi, Thai Nagumba Natre.
a little change lere aduna ekhoi congress ke di mi gi nomada activity du mafam tara kunda tosil ekhoi gi di normal routine da boot level haina ekhoi MLA yaude block ki president sing secretary sing da sinare media su kodre aduga material su pothokte every boot meeting adum tore for example agi kendra sida boot si 67 nine adugi thodu block di da singda publicity su tawde ma khoi di boot level ki meeting phau the media do pusilaga who and cry to bunine mandi manba ekhoi na media information pi basidi only block level meeting political conference haina kendra amada amarak something of a mandatory dinate chatnabi tradition do aduna naturally media coverage to makoin hen batare dana okay media coverage hemandina media da akho yam kan ma mani popularity level mane in fact BJP is not that so haveni adubu matang se laksaning si kari gidam to hantak ti akho gi BJP si within last 1 and 2 years mamang da di BJP the congress sai bi vocal se very low erme adu hajiti yamna akho gi singna bugumba pakhat bugumba aina ngam huda di yade habigi tone si nomu nomu gi hena akho gi wangkhalpi film oi aduga matamda lemba akho gi ngarang han phau lemba congress ki strongman in billion lem kan di koisi ma si phawam ni haidi ado hojik si BJP de song kan da dos akogi who left the congress party ado tu atop party de join to bikai si phawam ne na akogi top leaders khain hai masi kai no congress le gadi phawam oidabra atop da lagadi phawam oibra kamaina oibno si mi ne puine party change side change sidi aina sometimes back so high nangi MLA tara nipan exodus lega do male haina speculate to hai no adugumba leite normal case ta election nakpa matam da football club humba kharadi lakani adu aina pabadagi kharangalame taira bot ke then followed by Biren and Francis Ngazokpa. Biren ki dudi a surprise oye ate dudi a su party lakpadagi port si bera khara dilay rehe mi khara udi ui haidok ning draso adubo a koi normal relationship di kai hande aduga human relationship as a party office responsibility ma oina taira board su ma naba matam da e chalak tada karam tawba hai na permission lauraga unai mi ate di una de hai thuna naba farok karino hujik election gi activities ta na ka doba matam la e hai na get well soon we store ga e thora e adugi hapta ma matung lama changbase then Francis Ngayok pa sisu mantri dagi relief to matung da ai mangon the request to Francis parene nang bu relief to robane na free oi ba su phatte nangi enterprising oi ba knowledge singdu party the scene se la au haina vice president ki post phau ba offer to ne ado pumatang laksaning si yes mosi congress loyalist oina for the last many years congress lema even minister phau loina oira ma bangatani mkhoi ahum tholakhre hogi sitting MLA dagi adagi minister oira bangatani mkhoi si tholakhre ado mosi expect to bangatani ado BJP da hojik si strong opposing kano oina leidai si BJP sina leire atop party resonant party ma mayam marginalized oikramnina hosi BJP da ado no hosi BJP gi masing sengali gi expect to ba by election da BJP anika ki matam da akogi more than 50 MLAs leiba ruling congress na MLA amta thagat pangam khide amai tokdana BJP si congress na saina masing se hengalakli ado amarom tamu atopa hojik dol khudimaki congress tak matam da akogi vote lepke na tanaram gi film du BJP da akogi mi mari manga lere yes madugi fallout topo amu ram ba ram da be laksani ofam di tasengnamak congress da BJP si threat amu oibra oidab hujik phawdi maru pang kanagi da wahan leram gani ei ngon da di threat oina di ude
pugi kendra ga saikota di threat oina leidra ga su at least manipur pumgi oni ba kan threat leita kendra gi wanate overall manipur gi dama hai banita adu gudi hosiksi leiba films da akogi congress threat leitre de hare adu political conference congress ki nomagi soidi bjp ki nomagi soidi akogi hunnaba accusation counter accusation simbagi pot se nomagi hengalakli adagi akogi hosiki matang sida akogi vote se khomna na hona kanda ngasai gi praja sing sibu voter sing si akogi wu tawna bagi sang si nomagi hengalak libnina ta signal di praja ga miyeng di congress and the bjp si yamna kanba akogi opponent ngak to oibo oina lure adu puna as a president amoina MPCC president oina hojik leiba political realities the congress ta kari kari hongdoni kari kari semninge in the making the makers ta kari no sense to pamipse aduga everything is all right oibra hujikse ai astrologer makti natte BJP gi sidi mahu gi set agenda amale not is capture to ba congress india dagi maru dagi phuktok pa haibane mahoi ne khoi phuktok pra mahoi masana masa phuktok pra amadi soira roi aduga manipur context tadi assam ngama chume no na office chang matamda assam election to ga one day khak tang campaign to banange next day to the election campaign close to re su yeng da assam da media da outwardly BJP na khar kan khre hai batu su re kari to re hairaga oh my god hemanta biswas ki exodus to adu khara sok pa orame kargino ma chalaga na ikhui asuk sok pa se ma se finance organizer oibani ma thok pada adu men ngai mi leitre hai okay sin khak tang da chatna barane ikhui sibo hai bane adu da ai analysis to matam da ai na u ba hai bani ko 2014 da makogi slogan do north east border area da labor mission sem saro na pot na chei jomu e khoi BJP na center hekta rule to matam da marching order pi rani haibuda assamese macha sing na kong da yam thumba so sweet a message oiba os e khoi na ngai ba sile le ramedna haina adu da web oina sakharaba modi web sunate makogi sentiment web to mi oibasi sentiment emotional oimalasu soigan banine chakhare loi khare now sakra pai khare adu oiba tare the next target kaida haima tamda nagpur gini haye next target manipur launch store anything apamba pige al punga sai maro ina khogi assam da experiments mai pakre manipur dun hujik kana miyeng sangsilisi hujik sitting MLA ani lerabani congress gi MLA ma am leader ma am BJP de songrabani strategy mo gi full focus se manipur dun aduna di hantak ki election si akhogi taseng namak akhogi ngasai gi threat am kamta leite haise yam lightly oina lobra mase kamta effect line de low there because ai gi principle am lei proverb am lei never underestimate your opponent however weak he may be and prepare yourself adu ki mutaliya okay madam the financially mean hendo a lot of propaganda from Delhi pamin towi every fortnightly mantri amala kani machin thi bahai gani modi na kayamu north east manipur nungsi haina ngang ba matam da mapi tabagum matin jot laga ngang bu ngami e khoina a lot of finance sanction pibani manipur sakha kai tamgre nothing practically mathakta water supply gi lineman natraga SO amana ising du ko to the jaisiladi ising la roi adu hangdo di ising de la kani thingre finance flow se sanction flow release flow thingre adu da kari tore public na tu yengu ekhoina adu yam pira ga kai tham khre manipur sarkar ibubi gi team na haina to the public layman sina hoine thaina di khara DRD da sufan khara la ga to we hujik se
Mantri singa MLA singa sabra haibagi wrong tendency negative tama ko ina propaganda sanari ye. Adu ba ay na hayre. You can cheat some of the people some of the time. You can also cheat all the people all of the time. But you cannot cheat all the people all the time. Shakespeare ge proverb to. This will come haibani aina. Adu matang sida ko ge hojiki si Manipur piramba or North East piramba special category status ki financial help mayama kano to Modi government lak di thokre adu ko na to election political conferences minister habi matuina center da BJP na paraga su India na fana paraga su state ki paisa sing se makoi na lobungam banati ko na namdana mungani habi na singba ko prajam yam da voters sing da thajaba mayama pi adu gadi high posi financially Manipur se wadi habi pot amusum udli amarum da why habi pot amusum udli ani sigi pot si kari no prajam yam da pinning of message. Well, Congress the long time ago independence tagi sakar dumpai duna governance and democracy is Congress ki blood ta yaurabani. BJP sina Vajpayee sarkar tagi makoi khara focus taura adu da hujik sidi Vajpayee sarkar di khara moderate oi pamali hujik ki sidi machin da amhai gani Modi ki team si thabak na mato gani aduna aina haire Manipur is not Assam sida nakhoi kadu karan tawra sukana roy chumna sadu chumna vote thiu minam bada vote thi gano nam thak to gano haibo nam thak to gano haibire adung asai Assam da su issues mayam kha leki sentiment da sat khai sentiment oibo oidaba Manipur da hoji am sauna burning issues se ILP ki issue ni whereas ILP issues da sing sung tam se tokai taba pura tokai na separate entity amaguna aman amubu lana lona bi film khatale blame the government da tori because national highway film amata fatri unemployment ki problem solve todri infrastructure ki problem solve todri singatam gi marakta akogi development ki level si atuki mati khetnari even though akogi MLA minister myamna singatam ga manan development activities locally de adum haiba dum haka reality de uram do kayam assume problem myam singsna achoba congress ki setback am oiru do maram leibra atagi matang sa hoi hanjin haiba matam da mi khara di thamoi khara sun ba singduna chumba la hai gani adubu eventually truth will prevail ain haiba tuti ekhoi di standard share of governance amalaye BJP sarkar su discriminate to the bani UPA sarkar dana aduga double speaking su to the bani adubo hujik ke sidi a lot of double speaking sometimes ekhoi phawba kurino ni subu haina ngakpa amudile ma khoi di chinthi ba ngang bada minam ba ngang bada ikai den aduna aina am hai ke karidi upai le kuki singi pauro omaleya saji asi mama du nganga di macha sungang gani aina ada Modi and company na pumayam du minamba communal sagat pa heiba expert amaga ama khatna halaga ama group tu chance loraga vote bank sagat pa aduga communal activities ta communal divide expert oibu kangbu duna sida hoge towe kharasu hokre laibak thibani ne ngarang keranjit ekoi gi treasurer na irupok ta kari hai hurat ba pare red handed ni ada chuchampur da BJP gi vice president amana chuchampur MLA amada chahan ganu ma khoi mi mapan sibagi responsibility ma khoi the fix tawga dobne haye MLA ga ta na dana district amada karamaina solution puge haibno anything hairo haina Manipur sarkar olive branch pire accept tawde ta na ba yadaba du bukarino ne kana gi dharmana ta na ba yadaba mi sing du bu karam haina ta na gani upai leite isorna pangge haresu nasa na khara hot na une chapu du thangal laga ising thamaga chak happy ho na tor ison la aga chak ti subha pharoi ba
bin sor sapu ge jesin ngasi phawda khogi manipur sarkar se jamna anti khoi tribal oibani adai communal oib government ni khogi tribal gi interest binting sungsang sang da government na hanna frequently ama every forum da every khogi place da moin ngasi government se moral siduna live se ta sengna ma khoina lan bo de kari gino manipur government da kari asoiba leibigina masi prajam miyam da na ma khoina amu khana maju haibung ngam dana ba akogi asumbudu chumme habdo puthokpa ngamdribgi maramse government siga sonba yengone keranjit nangrang haibatu BJP vice president amana communal insight tawraga chuchapu context ta tawbadu directly BJP na sanaba pot orame asiba mapan gisiya hujik khangre dana okay all political party Delhi chappa matamda chief minister na introduce tawra masi egi Deputy Chief Minister Naga ni hai gai khangam da gai khangam kharangange fazana ngange then adu matung da aise masi TN Haokip se ekoi gi MPCC president ni kuki ni Churchanpur macha ni hai rajnat na karam to ba Mr Haokip hai well ekoi sarkar na to bu yam khai tore maram su karigi bill si pass tawbano haiba sisu na hoina 2014 da lawba slogan do Assam aduga neighboring state mayam ge du Assam su pakhat lakpadagi ekhui su mina pakhat le hai ne ekhui su khar ching na ba lakpadagi preventive measure lo na ba hai na ekhui su bill si toruk matam da na hoina yadre kari upai le to ena but our intentions are clean. The mill, I don't claim it is first class or second class, but our intentions are clean. Nang nakang sijay ba do ekogi nakung Europe padigi preventive tawbani hai baduta. Ma kari hai CM da hai. Ibu biji all stakeholder na yaba pot to puthar off ekoi pang lage. Na koi su concern ta singna di oi male hai. Kari oi roi. International boundary suk chawna leri sidi ekoi chumiko then Bangladesh ki lakpa Nepal de ki lakpa phawbu du siege phawbu yora eba machum do spill over do Assam ki spill over makai do Manipur na cha baneba adu se reality ngangi ni aduna our intentions are clean haiduna aseng bane adubo makoina tribal macha inside the wing asai communal divide to they are very expert adu the ain hire Rajnath ji da sir asiba kangbu sidi I think the so called JSC they might have ulterior motive. You said ulterior motive? Yes sir, ulterior motive. How? You know these JSC people used to come Delhi off and on and meet some of your minister and people who are better in the party haba who hire eba is straight hire your Rijizu and other haba party hire gasu hai ge haibne Amit Shah su unai Ram Madhav he is agent of RSS chumiko anyway masi post adi media da fazana thamang ngam ga public ta thambiraga ngasagi problem se once and for solution pork na ba hon ba ngam den lese congress ki su masigi issue si adum protected ko gi issue na sum lehen basigi wakhalon apambal leibagi da kari gino mam di solution se maram di masina akoi praja masel gi marakta nungsina da nabgi hu kamsan gi masakti no mo hingali no our government phachana request tor again and again olive branch piraga facility amenity dusu extraordinary da table gi matakta tobu yaba khara tobige table gi makha da tobu yaba du ekoi tunga na tozige haiba phaw a lot of offers pirabani adu mi gi ulterior motive leikradi agenda leikradi kari upai le khang da basap se khwaidagi wari sanaba wabne aduna Churchanpur MLA taruk se meeting tore kari tausara hainare ekhoi upai suklai leitabe phare asiba hakchang da ranti taura abanina kanagi dharma na masi yadaba potne Hindu gi dharma na yaroi Islam na su yaroi Christian na su yaroi Buddhism na su yaroi ko aduna
kanagi civilization gi custom convention practice te yaudaba kanagi dharma de yaudaba pot ama anuba pot su chanpura thopanan okay isor da sinarasi asida ranti sanaba singdo isor na subu piga do mande ki gumsi unitedly live in se hairaga chanpur emle taru se hanadagi hena unity bula and public na su ekoi bu understand tore rather sympathize to ba hore hoje adu solution di propong amdre adi sono laksan ngi si akoi election loiraga loirani territorial issue si ayam manta dum ngane hanta su jelang akogi kano da laki yai kong pang do laki madugi posi akogi kano da maru ina mayam na kan na hainani si akogi jeleng lak pakanza masibu communal gi divide sigi yamna chauthok na legani masna afabo oiro negative aspect oigani ase khangna sakana thinghodu nomse tasengbodi vote mya leibani na akogi naga gi voter mangani hena masi manipur sakana tummin leibani yaning adu sunate mina ada set agenda ma torok panina ekhoisu it was taken by surprise ekhogi damaksu netboring chief minister amana adu ki law oiba standard of politics togani haibu param da ba ekoina pagado bo already ekoina mangjojuna step loramanina if someone behave properly we have to behave haina netboring chief minister madudi due respect pi batare haina ekoina sida courtesy utlaga abu ngasagi baton da sauna galim ha posi yauna manipur sakana khangdrim nom kari maramdi manipur prajana khogi sauna galim natra greater nagaland habagi issues da mai ho hrabani siba kathok paki nadra pot ni yamna sensitive oiba issue ni matang za manipur sakana hanta kise prior oina masigi preventive natra precautionary measures lokhat hodu maram se kari CMO ga ekoi party na aftermath to tanaba matamda as adu mo leikre haina tabadage adu lotho haina yam lemna haye ma khois lothok traba problem dila kadoba lo de lotho haid adu si pu moroina koi elections la adu manipur prajagi ahong bagi harga kari no as a president oina kari initiative lauraga akogi makers ta kari no manipur hongani ba ahong purani ba yaning da ba kari no longthok ni se why 15 years ki sa sonda asue ngam su karigi leiroi mi oibagi di chinga yaga su marak ta thingai na bane haun sak chai natra karino ma chai sa dum thingai na bane na asue ngam khara leigani ranti wala gi laibak se karino 90% pangba pot to 10% khara sui matam adun loin spoil to hai bado ekoi public ta platform ta hai batare look machine kana ngamdaba pot ekoina khara toba contribution piba leire ekoi service makha taba pamadi ekoi mathang da si togani infrastructure khara create tore lambi thum khara watli economy movement khara watli aduga hadak chief minister north east manipur na quite the biggest growing economy ni hai yaning north east di ekoi one of the best ne one of the best of paisa why mo hai adu contradictory oida hujik ti modi sakana source tagi thingak padagi tawni until then ekoi is one of the best orame adu hujik ti oite oiram me hujik si khara downslide ti chatpa yai chato exactly accurate to the ekhandre train yam phajaram bane be ekoi se adu gate to bire yengsi tha ani gi wa ahum gi wa oire masida ekoi su public ta hai batare yengo 10% negative to the manipur si mahan khrese jon thok khrese hai bra the reality this ni haina public to educate to mutam da I think the people of manipur are with congress till today ado matang sam khangjaning si sahi tranga luisla kadrobri sahi tranga si am sang matam sahi tranga manipur economic condition natraga khogi unemployment problem si automatic so is khangna hata ki vote maya on the last 11 hours da start up policy haurgani cabinet ta khanragani masna manipur ki thab phangda naharun mayam khakta self employment opportunity pigani na high posi political mileage long no mathangi fourth term the congress na at any cost kong sarkar paina na bigi strategy amara natte da adu maksu
economy drive aduga employment drive khara hogdradi office makhaise adu masi sai tra ma gi manung da bu kari gi dang tono kitang sahi amani mamang da su hobiram ba ya ba kai gi no hobi dese secondly thabak lo busi sahi ama gi mamang da lawrga yamna nungai ta gudab si 11 hour paisa pisalu ba mi sing su da sing na thabak khan ga da khaloi da mang da gi mi pa me am khal praja me am na khali hai paisa je bot le fu da sin rakado paisa ne na hai aduna on recruitment spree hai kari hai ni ade dia mi oi bagi ne presumption ne reality makti ekoi gi intention to presumption also department loinam ki timing si project loin ko si manipur gi throughout the history of manipur asmaina yam atin mo tam de department yam gi sagung na pulap ko di leite pu hoi da sometime chief minister gi su magi MLA du masing hen ba matam da khara deport lumban department tangai phadaba education gumba health sector gumba chumeko asina low da bayadaba law and order gi low da bayadaba khara lo matam da ati department gi minister in charge ina su ei department ma matam da khara low seda adu di toru matam da mit yengi da di ish manipur sarkar se kai no man to gre in reality adu di intention makte nate adu mi gi yeng da di man bayai meeting di mamane adu tasing badi tabadi sab sana tare pun tare adu akhogi hoji pauda national highway sing si sahi tram nga phu manu center ni pare so hoji pau se amta phabang ngam dri se akhogi yam hai achievement of the SPF government atraga congress government for the last 15 years masi su a kind of tool for akhoi electioneering process am ode sin daini adu masida akhogi nungti gi satna reba akhogi lambi yamna phato myam sing si throughout 15 years ta improve to bangam dri si kari gi center da taini CMO ga MPCC office marak ta tayap to matam da mathangi agenda kari tausira number 1 road communication si priority sector da thamase number 2 the skill development number 3 the economy drive aduga environment changradi bera leire haiba khara thrust out to finalize the tawdri adu manipur gi damak ti chumbra haina su khale adu masi sahi khagi mamang da di phobi dabra congress government yam chinbadu yam sin khiba implementation da yam chinbadu hojik na election la abdina what next la edana hoji election la amdina political conference pang thokpaga masi ga thadabani na aina thoi hoi ayam nungai je adu makha tanam khangjani ngi se si praja sing si board congress sung BJP na political conference ta ngang gi sing se manipur praja pangdabani di noi haiba adu oi da myam hajin man praja na di yam adu phawba hoji lai badi praja sing gi singat rak pakhra di male hosi laibak ku gi lambi thong semi ga sem da myam yam da media da putok na madu gi khunna bu myam khaksu hoji yaw horakle masi praja myam da minam biya da gi potam khati lakpa hore habagi kaino si congress government da masi phajana feel to biro sarkar pai dingai da naked lie to ba mi do pai matung da mi hat loi dro ei kie aduna to the people of manipur aina good message pinamadi beware of this dangerous trade haininge adu public should congress side ta line da so idana lip kani haibado I am confident adu 15 years as yam sang was hinina anti incumbency factor se masigi akibadi phawda brand late hane de rule out to ning de asoe ngam di leramni adubo kanano ne chahi ani tangkhai pai ba kangbu phawba asoe ngam lei basidi oi da pa da ba machin thiba mayam nganga hojikti kari tore ai na re ba hai nasana thigatlu ai khoi adugumba mi gi party hunning de e khoi gi chahi tra manga ni after all oh my god see the difference 2.5 years problem ho re 15 years to aduga new agenda priority sector do ai tham re ba masi message ekoina election the public the piraga I think we will stand together united antaki 2017 gi election si pasing namak hojik president amoina congress na
bounce back to power sarkar semgane bisi thajabasi percentage da holagde kadai boda percentage da thajab 90%. 90%. Congress government na akogi mathang da su record fourth consecutive time yona paigina si none other than the present incumbent akogi president na hundopri yam nungai je adubo hoi aroi boina masti irrespective of political parties ki difference karim ta khai de bida rajniti tawbasi being a politician as a politician karamba makhangi akogi nature matik magun selhan bining Congress na nate rajniti tawbasingsi oh adudi selfishness thadok patare number 1 then horizon broaden to batare number 2 public interest vision thamaga adugi line da party ga samnana chatpa because after all we all elected member right from local self government to the prime minister of India phawbagi level da we are the servant of the people mi makhai se parliament da assembly da chatta ba yada banin chatpa yada banina Switzerland di direct democracy ni population yam da big maram ekhoi gi population yam banina indirect democracy ne ba representative tha banina magi master egi master public ka ripami adugi line na ekhoi thiraga chatpa abadi public ki khalaga thabak yes public ki khalaga chatpa adu badi hojik congress government yor basing se public ki loina khali adaga the kind of politics nataga the nature of amagi qualities man sing this singa da sing do hojik leba congress legislature sing da loina sele na logi ha adudi in any family there are black sheep adu mo black sheep public chain da ba kangbu du kon thangda public na reject tora ni dana reject to the body party de legani yep how reject to the body party de legani kharat di leiram tare dana khari di loina di krai di yagani yamna nungai je ngasi makers and breakers ki ani suba edition da Manipur Pradesh Congress Committee ki president oiba pu TN Haokip ko unajaduna politics ta karamba wakhalon Congress ke hojik lariba film amasung lakadriba mikhel da Congress ne absolute majority oigani 90% ki thajaba leiba loina na politics ta karamba mkhangi politics ta honi habina singba wakhalon kayam kha ngasigi program asda akogi PBB ki damata amukana thagasa phungdok sari loina meyeng tabi puna matagi makers and breakers ki team na mathangi edition phabu yonadi kainina ba yathang nizari